Bismillahirrahmanirrahim. Fasyakfikahumullahu wa huwa samiul alim. Emmeha hamde bani ahura menge beri rabbu Allah ummatuga nabiyya Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eman nabiyya sha eman nabiyya ala sabuna salawata salama barakalle bungari dua koram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Muhammad Adi. Ade komyakas niyadu rajya bani nama kama birwal kan kurimatifa. Dive hirajya kurimatifa wa nurakateri kan aharmen ඊවස් පුරාහා වර බොඩු ආහාරමෙන් කොම දිවස්ස කොමියද එකම විස්නා ෆිකුරුකෝ ආහාරමෙන් මියා මෙදු අමරු ලොකෆිනම දෙන්ව ජීරුතකන් ආහාරමෙන් එකම මෙදු ඊතාම කුරජ්ජේනේ කමෙ ආහාරමෙන්ගේ ගාමුගේ මිනිවන්කම ආහාරමෙන්ගේ ගාමුගේ ඉස්තිගුලාලා ආහාරමෙන් ගාමුගේ දීනා සගාපතා ආහාරමෙන් අතුන් දීවගෙන් දානේ පද උරක්කාතර කන මියදු දිවේ හිරාජ්‍යගේ කොම්ම ජුවානකුස් විස්නම් වී නිගවමන් අරාමිතිදි ඉන්දියාගේ හින්දුතු වාසිකයි රාජ්‍යන් වේලමදතරග කුරෙවෙන් වෙන් කුරියා කම කුර්ම ආහාරමෙන්ගේ දීනා ගානූනු තන්තින් කුරියා කම විකමට්ටක කුරක් ආහාරමෙන් ගවමට්ටක හුරියා රයිතුන් තෙදුවංජෙහෙ ඉංගතෝ දිවෙහි හුරියා රයිතුන් අහුරෙන් මෝල්ඩිස් නැෂනලිස්ට් මූවමන්ට්ගේ ලීඩරුග නමුග අදි අමිල්ලා ෆර්දෙක්ගේ හැසියතුන් ඉල්තිමාස් කුරණී දිව හිරාජ්‍යන් අරාතිබි ඉන්දියාගේ හින්දිතුවා සිපෑන් කොබාතෝ හින්දිතුවා සිපෑන් නකි ඒ හින්දිතුවා සිපෑන් බේලුම ඒ හින්දිතුවා සිපෑන් නකි ඉන්දියාගේ බාබරි මස්ජිදු තරාලා ඉන්දියාගේ දෙක මුස්ලිමුගේ ලේහොරවාලා එතක ගෙතකුග හුළුජහ එතක දුප්පන් මියදස් කුරමුන්දා බයි අහර්මෙන් ඉන්දියාගා තිබි මුස්ලිමුන් නාමෙදු හම විස්නා ඉන්දියාගා තිබි මුස්ලිමු බස් අහුරමෙන් නාමෙදු විස්නා එයි අක්කව වන්තකන් කබුල් කුරා බැක වීතිවේ ඉන්දියාගේ මුස්ලිමුන් මියදස් තිබි අහුර බෙන්නා කීගා ඉන්දියාගේ දෙක මුස්ලිමුන් අහුරන්න ගුලාපමුණනි කී වෙහෙමි මෝදීගේ සරකාර මිවලනි දිවෙහි රාජ්‍යන් දුප්පන් කොග්ගේ මි කිහා බොඩු කමෙන් හේ අෆ්ගානිස්තානන් අරාෆියේ එගම ෆස්සාලාෆියේ අදි කාශ්මීරන් අරා එදක අබිදරින් රේපකො මරා හතිලා සුන්නවති කුරමුනේ දනි මීදන් කිහා බොඩු වෙජ්ජ උදකොලෙන් හේ මේ විමුණා හින්දුතුවා ෆිකුරකි මේ ෆිකුරුගේ නුරක්කාතර කමියෝති රාජ්‍යවස් අරාෆා රාජ්‍යං එරිකේනුන් එමිහුන් අමිල්ලන් ඇස් එරිකේනුන් එමිහුන් තිබි නමස් රාජ්‍ය මච්ච දහිවතියෆා රාජ්‍ය මච්ච දහිවතියෆා රාජ්‍ය හිවමටක තපාලු සල්ලාතක්කොන් එහින්දුතුවා ජමාතුගේ ඒ ආරස් ෆිකුරුගේ ජමාතුගේ මිහුන් සල්ලාකොන් ඒ ආරස් ෆිකුරුගේ බොඩු ලීඩරු ඩොක්ටර් සුබ්‍රමණියන් ස්වාමී එනා ඉන්දියාගේ පාර්ලිමේන්තුක රාජ්‍ය හිපන් ගෝවාලි වාහකකි දිවෙහි හුරියා රයිතුන් දන්න වාහකේ දිවෙහි රයිතුන්ගේ තෙරෙන් ලලා කම්පත්තන් හුරුවාගෙන් තිබි හුරියා රයිතුන්ගේ ගේන නම්මවස් ගාවම වික්කාල රාවමුන්දා හායනුනකන් එකමෙන් නෑගෙන නුවස් විස්නේ එමිහුන් අඩුවස්නාහානේ අහොරෙන් වෙස් හම මේ දිවෙහි රයිතේ අහොරෙන් ඉන්දියා දෙකුණින් ඉන්දියාගේ බාබරි මස්ජිදු මුගුරා සුන්නාෆති කොල්ලිමා එගවමුග හිගේ ලේහොරුමා හුරුජහමා මුස්ලිමුන් කතිලුමා මිකන්තත ලොලුන් දෙකොන මීහෙක් අහොරෙනි අදි යෆහු එමිහුන් ඒ බාබරි මස්ජිද් තරාතරුගා එමිහුන්ගේ රාමුගේ කලාංගේ ඉංගදෝ ඒ කලාංගේ බොඩු බුදුපල්ලිය ලුමට්ටක රයාවා එතක මුස්ලිමුන් කතිතම් වෙස් අහොරෙන් දෙකුණි වීමා අහොරෙනකි ඉන්දියාගේ හිකමුන්දා හුරියාකන්ත ගාතුන් දොලුන් දෙකි තජුරිබා කොෆෝරි දිවස්සේ අහොරෙන්ගේ ගාමුගේ රයිතුන මියදස් මිගවාලනි මියදු අහොරමෙන් හේලා මිකම සලාමෙන් අහරුමෙන් මසෙක්ක නුකොෆිනම අහරුමෙන් ෆහුන් එකම හිතාම කුරංජේනේ අහුරෙන් ගෝවාලනි දිවෙහි රාජ්‍යයේ උතුරා දෙකොණුගේ මීහුන් දිරුලේ හුරිහා රත්තකුගා මිහරකා කුරියගෙන් දිවුමා ඉන්දියා අවුට් කැම්පේන් කුරියගෙන් දෙන්ජේ ඉන්දියන් මිලිටරි කැම්පේන් කුරියගෙන් දෙන්ජේ ඉන්දියන් මිලිටරි අවුට් කැම්පේන් කුරියගෙන් දෙන්ජේ අහරුමෙන් මියදු විකම අලානුදා අහරුමෙන් දුකලා තිබෙජ්ජනම අහරුමෙන්ගේ අමිදරින්නම් මාදමෙන් නුදිබේනේ අහරුමෙන්ගේ දරින්න කොම් මූනිත අහරුමෙන් දේනි එදුව අහරුමෙන් තිබේනි ඉන්දියාගේ අලුවති කමුගා මියදු අහරුමෙන් වෙන්නෙන් හගීගතෙන් ඔබේ මිගෝමන් ඉන්දියා සිතන් එරිපහුන් අහරුමෙන්ගේ මිස්කිතක දුවහකොස් හුරුමෙන් නුකණ්ඩා මින්බර හුරුමෙක් කඩමුන් දාකන් දිවෙහින්නකි මියවුර මා නිකමෙදි සමානුගා එදොරුම් වන්න බුලා මිදොරුම් නුකුමෙන් දා සමානුගා මිස්කිතන් හුරිරුගස් මිස්කිතකන් අර බොඩුකම ගොස් එතන කුඩකම ගොස් එතනුගේ කරාමෙක් කඩා එතනුගේ හතිමුතකන් කුළුජහ හදා බෑන්නු නමවස් මියදු
ahuremen nam bifennani mi verikame mi MDP sarukaru Ibrahim Soduga mi coalition sarukare mi kiya coalition sarukare ingeto coalition sarukare bunairuga divehi rajyege siyasi madanum fenu emme hudumu hutaru aniya verin bagavak kuri bagi sehun tibi sarukare e sarukaruga supportunga tuga e mohojanu gasimwa e tirisa haruge ran tirisa haruge leaderu ingeto e steel feles ke leaderu Mamun Abdul Gayyuma edeyanga mbahade ka sehu imuranu ge supporta kiga emihun kulibadan tibe ajja hamundaruga migawumga tibe democratic leader nga namuga huri ebuna Muhammad Rashida ebuna Solihaku edani gawmu wikkala hinditu leader na kiga sallako aharumen alevati kulma rawamun uturu tilafalaki ege misalu uturu tilafaluge ebbasun dive rajege garuna sasiya hilafan sirrun sallakon hinditu leader na soykofa miyadwes ebuna nawaravana majlihu katibi evs member kare ego engechek kalaka hudun engechek nufene ekama ko ebihun abune hama okay yo are emihun dolun bas nudekke echen okay wikinetto gaanu gabunani awlabbetu dibikenne egre kotoru tilafalu india deveni adi divehi rajyega mihar me sarkaruga a coalition partner Jumhuri Party ke leader wa Jumhuri Party ke member emi honge jagahaga jalsa ko maswara ko neruni news bayane garuni ko kun neto inge kare rajyega evs beruge sifanga bayaku arati vikame garuni ko tun no ekan kureveni dive rajyega rajitunga madisga ekama behe ko tun maswara ko alopet begenne news bayan neruni Ganuni ko to kung ene kanus no dai ganuni ko to meda hame kaneto divehi rajye geves raitunga madisegga divehi rajye geves bime adi evves hisabakan beruga sifanga bek arwaka nimma fakai ehem viya denga be jehennun to gairu ganuni ko to nimma fa nimma dekola Jumhuri Party sarukara dekola basbunan garuna igotak ekan ko fakai ne ekama ko rayitunanga benge garuna hilafa Gairu Garuni Ebasumen Nimma, Divehi Rajege, Ingato Fadek, Uturiti Lafaru, India Defikan, Divehi Rajege, Eke Hisaptakan, India Sifang Arwafati Bikan, Vima, Mia the Jumhuri Party, Gasima Migualani, Kiveganto, Gairu Garuni Kotak Kofe Kame, Ekamang, Abbas Muregan, Fudigan, Chupukiagan Tibani, Misarkaru Libunu Kalfasa, Gineito. Gasimuga party ya mi sarukaru ndibunu kalfasa gireito igato islamic party dini ilmu werintibi adalatu party ge shehun fudiva mitibane kiveganto eruga ingato dive rajyega velana international airport Ibrahim Nasuri airport India ge ebuna GM market digen hiwani ehen kamen hen esehu reya duwalu dem machnagan duwa kuri Ingeto divehi rajyege minimum kangali dantiwe India ga alwati kama gostantiwe divehi rajyege strategy behe borsingaha divehinge tarike mudale beruge ingeto abatte gawm kadigen kambodu party ta miyadu mitibi divehi rajyege tar rare fale India mihun arwage ngetanu gamihunge military base adaruga hama chuppo kiyage miya miba mihun kyani hainu rayitoge babune gaddarune hainune sababune Vima miyadu miyoti gawamu goswenha isabu ahuremen mi bodu ingeto ingilabi harkai modlist nationalist movement ga mi ingilabi harkai mi harkai ingeto fettiruga ahuremen nikuti waki fikura kaikiga mi gawam islah kurmaki mi harkatu ga komme memberege ingeto ummidu mi gawamu ga miwen aluwetikan aluwetikan dibehin gulanu kofawa mi nimu mattaka divehin rayitunge zuwanu gommun kawali mi gommun hulweni abaris mibrani mi gommun salamatu gassede gengose mi gommun miniman kan hodadi fe mi gommun India sifen bala fe mi gommun India sifen balanje belene bala nan inshallah Allahu akbar divehi komme rayitako mikamuga nukunanje utura dekuruga mihun dirule huriha rahegge rayitunan Modlist Nationalist Party, Nationalist Movement, Iltimas Mikurani, Gauma, Dina, Watonuga Haguga, Nukunare, Aharumen Kabafang, Aharumen Migenesting, Aharumenge, Divehi Lobueti, Watana Harumen, Hoden Jehemiadu,
miyada migawmu nohodiya denen aharmenne kan atenu jehene migawmu gati be verinaki migawmu ge verikan kura leaderunaki aniya veri kama kalu fasa devihifa butu kafati bi bayek ei corruption ge huriha jalladun wagun jamavegen uvedi fay sarukare mi sarukaregga rangalu webs kamennu kurane rayituna gaddar we huriha kamege dani wakkan kuruma kalupasa behuma kalupasa transfer kuruma account taka jama kurumuga emihun emmen atibi eggala kangara huriha wagun eggala kangerima den gamu amura hoden jeheni rayitun mi India out nuada Indian military out movement aki siyasi harakat ka nahada mi gawmi dini fardi wajib ek gotuga dekige moralist nationalist movement mi harka feshi ahuremen mi harka feshi rugaves ahrumen nukuti dating akacca mikan kurenje nuniyamu ahrumen mikan nukote ge kan wannane moralist nationalist movement ge huriha memberun emihun hitun yag kamen ove ei India sifen rajyen belun divehi rayitun alubadikamu minjukurun divehin hama famechendegun divehi rayitun baru veri kurun migomoge ekavismane garunge taraggi nuhodene rayitun baru veri nukotek vima miharaka fattamu ves aharmen ibura libigati kiritu guruwanuga aharmen aduhane jaluta tolutuga wahaka jalutuga bodu daskaru aniyaveri bodu daskaruga baccha tolutuga madmiskonna kihna kunto e kamyab libuni aharmen mi Inglabi harka moralist nationalist movement ge Indian military out campaign fetti e Vishnuga e fikuruga e guruwanuge ayatokun ibura libigen vima aharmen komme rajitakwes miyadu Allah ge basbulu e haggu basbula medu e mutadiya kolla egen iburen hasil ko aharumen na mikan kurevene kan gabul kurun emme muhimu kamaki aharumen e goduga sabituun eyeme muhimu kamaki aharumen nang India ge sifa mikomum bedene kan gabul kurun ekamuga aharumen kamyab libene kamang aharumen gabul kon Allah duwa dennawa aharumen Allah wakil kurun enongo tenneng egotuga aharumen kuriyadamvi ahoren kiritu guruwanuga bagara suratuge duisata fansas ayat iwalana ei jaluta tolutu gawahaka aswen ayate ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ade managa miwani adi euren ebahi mu'minunge laskaru jalutai enage laskara hangurama kurma safdan hada kurmateli hendu euren dennebuwe alamenge veri raskalako alamenna ketteri kan devvandeve adi alamenge fatilata sabit ko devvandeve adi kafiru wegemba gawunge machan alamenna nasu devva fandeve aharumen muslimunge frodama wajiba kiwes aharumen heddei farata dennebun mikamuga aharumenna bara hikumata damvi maga aharumenna mikamuga kamyab devu mangedi Allah aharumen dua kuramvi Allah aharumen wakil kuramvi ingeto ei aharumen mativeri rabbu ei kalange meduveri kuravi kamen aharumen kamyab kurama meduveri kuravi kamen huttuwene evves faratan ekalange fiyawanuwe miyadu divehi rayitunaki migamuga tibi divehinaki satta muslimukan gabul kura bayku jehe Allah wakiluko rajyege rattakuge maguta kannukume kommege egge India out didenaga gastakuge didenaga school takuge didenaga gege doruge India out hypa Indian military out campaign ituru level laka kuriyagenda masege kurang den adi hama anekkaves misuratuge ingato bagara suratuge duista fansas evvanayen ivvaldena duista fansas evvanatuge mionnani fahazamuhum biiznillahi wagatala daud jalut wa atahu Allahu almulka wal hikmata wa allamahu mimma yashau manai ad fahe euren Allahu ge isna fulaku kafirunge laskaru balikofuwe adi suratu miyatuge baki obbaga mane sivvalana adi Dawudu gafano jalutu gatul kurevve
kiketo Daawudu gafanu Jaalutu gatul kurabiye adi Allahu ekale gafana raskama hikmat devviebe kaamiyabaki maseke kunano devaiche raskama hikmat devviebe adi ekalange uganna devviebe adi misakun kure ebbe ko medibari kon kurava anebbe ku ge nurakkaateri kan Allahu durukurevu nuwanama bim fasad vejjes kan karawarebe ehne kamaku Allahi alam tagga macha fazu wanta vedes kalange kiketo miyadu gamana ngaharame libide wara bodi iburten gobe aharame maseka koffina kaamiyab libene kan kitamme barugoda adi laskar bodu ngeto kitamme bodu laskar vies kitamme barugoda bahulawaruna sifanti binamaves aharumen Allah wakiluko ekamuga aharumen sabitu kamakiga Allah duwadunna wakilu koffina aharumen kaamiyab devane kan aharumen miyadu mikamuga fasjihave kanne aharumen miyadu mikamuga ma durang atuejje aharumen gamu miniwan kurmattaka mi fet ingla bihar kan aharumen kuriya genne je mi huriha divehinga wajibek huriha siyasi party go wajibek namabe siyasi party take ganamuga divehi leaderunga namuga hame keni emi hunge dahibeti kan divehi rajyega rayitunga batil maluga macha ingeto very begane fati baiku divehi rayitun alubeti kon emi hunge gulanon hadafti baiku emi hum bibunani divehi rajye India sifang aruwan jehne kama India sifang aruwa genuni divehi rajye miyan India kanun rodi barkade bes nulibene kama divehenga maskon nulibene kama aharumen gabul koin je aharumen nan rizqu debba rodi debba faradeki aharumen geberi Allahu ar-razzaqu kan ingeto ehmima aharumen abadus e faramatin hadan kuran jehni ei kerfa nasidu de chennun ei Ibrahim Solihu de chennun ei Gasim Ibrahim de chennun ei ebuna dini shehu Imran de chebesnun ei Allahu ar-razzaq aharumen minbar kurabarodi e rojjega angala hifene evves insana kunuwe ei aharumen mange banda garba gangiruga aharumen ingeto fatuga liuwa fawagwe e fatuga aharumen liuwa fawani aharumen libene rojjaka huriha chek e rodi hoda masake kurmaki aharumen kame aharumen wajiben muslimunaki masake kuraben Allah wakiluko masake kurani rodi hodan rodi debani Allah aharumen rodi hoda rekya tanavas kama muslidikan hoda rekya fa aharumen dina gawmen wikkene aharumen tarakgiya kurierun hoda rekya fa aharumen divehinga mi divehiwanta kama sagafata dina wikkenu lebene aharumen gawman aharumen e alataka duraddan benuwa alata baygo taaraf kuraruga aharumen chuppi kyagenu tebene miyadu MDP nisbebwa bay memberun majlihuga rayitunnataka wakalatunu ko rayitunga hagguga dina gawma minimum kama hagguga wakalatunu ko emihum wakalatu kodrani India ya ebuna addu sharifaka ebuna addu member rozenayaka ebuna waddeyaka den hengos mikale faha kollebe kitame memberun nanga batibi emihum hiwani majlihuga fume sellitaken hen India raj udevigen divehi rajyege rattoko barahana sagafenu ferigen ebuna homestay ka aharumen dekolu hadenje sababaki miyadu divehi rajyege mujtama dimai fawa emme bodu gonjomaki emme bodu rakkalaki mastuwada keti gawmi masale ka vejje dini masale ka vejje ijtimai masale ka vejje mastuwada keti aharumen ailata ruli barbadume muli ailata hadaku emme bodu masala ijtimai masale ka jinai kuttan iturwegende miyawedigen miyadu aharumen rayitunan halal rizqu hodumu namuga aharumen rayitunan amdani hodumattaka ingato ebuna homestay non kamen emi hunna tarafnu koddinu homestay taraf kofa demmi fani wadarawaru aharumen kuri kame koi aharumen baude koi homestay ki aharumen beenumen nuweti baude tiyavuren asasi haggutange bohiran rayituna fay koddanje Ibrahim Solihu me gowalani kobato e dibehi rajyega rayitunan malega saludeiva gaidu kureiva tibi divehi rayitun ei malega emihun me bandu kureiva eta zamane bandaka refugee halatuga badi bafti bibaiko madem bimenudi rajyega atola kaddam ves e atola kumves bimenudi rarakum bimenudi malega divehi rajyega hikifas evves tarakum malega rayitaka bimenudi e haggu mahrum kuri
kon aniyawari baitto muli male boti emi honge kempakan hadafa tocha kempakan hadafa malega rajyega ki kankolta kon mi hongenes wazam veri kurwa male tojjassa adi malega emi honge ingeto residency nuwate malega rayitu kande siyasi kamakan hada siyasi mi hon vote demima daftar hulwala muli divehi rajya tojjassa upaddafa bodu ijtimai adi abadi karsai malege abadiyaki malege tojjasumaki malege taraggiye buna taraggiye nun ei bodu ijtimai karsai ingato ei population adi social bodu masale namagas be ko babune mi taraggiyaki concrete kurave kamennon taraggi kuraveni zuwanunna tawlima ekavis wana garunuge ilma hunar das koddigen zuwanun barveri kurwagen egamage zuwanunne barveri nuwe ekavis wana garunuga kuriya devene beskote nei namaves gawamga tibi eteken ha zuwanun eteken aida deka mastuwa deka dibondi hama buddin filwala hama yad defa dananu deve hisaban hama iskolan emihanu tadwe barang emihani kamete koffa etan aida ngoti ekamuga sabam barbadefa eta jinay kuttake ngaharmage terengam wajje dem wasti bembi aharamen hama chuppu kiyagin aharamen hama geterega farjassalagen tibembi aharamenge datta aharamenge bappa aharamenge kafa aharamenge bebe mastuwata kecha gossi aharamenge emme ailage addarin tibiya addarin anebba aida tuga haddarin tibiya fasdarin anhen kujje firihen kujjene mastumuga gos halak kollafi mi aniya veringe kam ababune mi gawamge leader no gawamge izzetteri leader une kiya verikan ko tiri sahara verikan ko anebbe ko diha haru anebbe ko fastaharu verikan ko ngami hunan harang inaetanaga undaruga hitakannara timanna gawamang hidumate koddinin toye timanna mege gawamu ge ingeto taraggiya kame koddinin toye nuwata timanna gawamu barbadu kolli zuwarunnan gawamu garayituna mastuwata ketiga dortan hulwadagen toye miyadu ahar menge bahadan korenje mi MDP ke coalition sarkar gatibi hame mastuwata ketiga sagafe e barahana sagafe mi gawamu dirwa ade e barahana sagafe kuriya diumattaka ege ramzi misale ge gotuga ingeto daganduge ekataage bodu lingam me ingeto feresen india ge lingam ingeto india ge kajuraho tempat ge hunna kala barahana lingam me gotan daganduge ekataage bodu echengeni malege hulagu tijetiga bahatta bune ei tsunami binayko mi sagafe mi aniyaver sagafe mi hurihano ben hadafa tibi mi ho miyadu mi tibi mi sarukaruga den kihne to mi gamu salamatu gassere gendani kihne konto mi leaderu nang harmen taidu kurani kihne konto mi MDP coalition sarukaruga mi tibi leaderu nang rayitung itubar kurani rayitung itubar nukure rayituna doka dini Ibrahim Solih goti dere me kya doka dini maleg rayituna goti dere me kya doka dini aharmen maleg evves rayitok masale ndete masale nujasseme rajyege radruge farutan hikka eradruge rayitunan hile goti digenne nujassa ahoren nujassan ahoren yaminu akura sualemi yaminu ti bidalu ye yaminu ki ingla bi leader ke yaminu ki rayitunge ogateri raiseke yaminu ki dive rajyege rayituna bohya bhai kam ge insaf ge sema sekuri baike yaminu benu wani hamekari mare sar hadu taraggi kurare ekabeku yaminu ge veri kabaga nunto kurudufuri ge masikul hikki eteke rarruge falu hikka mahajarraf gengosken eteke rayituna goti dine nama vesmida hame gotiga ingato hataru kaduga ini hataru ebuna kadajahafa infaru kadajahafa emi hunna bohya vaikan etaruga gaim korwene goten hada difakande ahura mi maleg rayite maleg ebuna hataru matifum ailage diesse ahuren benume ahunna goche nulibigen ahuren mannani tankore netigen ingeto mida hore varuge tankore mame fange gotin bahafa dibunima etankoluga amidarin gowagen didin ule ventive aburu veri kamakiga dina diruga aridaka aharumen divehinga sagafara gota aharumen diri ule amidarin gowagen diri ule ida binanu kore ventive mare duko kitem rarakaddan ahuren sitilin alifu todduwa mafila futta
laamu fonadu gama ahore lin siti eibe sama yamenuge verikamuge ahore li laamu fonadu on goccen hodan inga to siti fome ahoren hama e fome lagen intizar ko ngahare virgues ahore made mi heka bitibe ahore nakan hile gocce besnadi bunu nama wes e atologe eke kirarruge eta bayaka goti libunu malege me mi heka libuni ei e atologe bodu mi heka timage befla ka bitibe made wes mi heka nudibe den anekta wes yamenu dala dekkima yamenu boni ebuna furi diggar wal hikka made garaytu tirisas koti deneme emme frotamale anu gahure paharen formula ga form fura flafi sarkar badalwi mdp yakane falenu hikkunu adi hikka fe falakuna goche besudawunu miedoswi e goti ahanna libengo goti kadu gadi ka ekamaku yamenu bibunani yamenu divehiraitu nan insaf den benume yamenu ga sarukaro ga de fahar formulima mare ga rayita ka rahega ngato hiki festera kumbes gochenu din miyon evves sarukara kunne benume nuwe male ga rayitu naka goti de kan ekiwe gento mi sarukar to ko medi siyasi leader naki male ga emme leader ge bor haddi ha goti male ga nikamati rayitu ga goti tan emi hunga muddar halla e goti taku ga wakipala ebuna property development namuga e rayitun exploit ko divhe rajyege bank of Mauritius ari malega huri banku taka guligen jarima hinga to e haddi aida libembi advantage e haddi aida e imara taraggi ko e goti behumuga baluga e mambe sange faratu liburu hassade kakafudu 44 bahamun gos keko facca kavuren kude itkolakawa hisaba nubaha etan mihun insanun dirule mi ekavis wana garunuga bohiya mekan hoda gota etan taraggi ko adi elon dekkene nama wes bank of Mauritius e siyasi berinna e leader na gulige hinge jarimai malega rayitun goti takum mahrum ko gedorum mahrum ko bohiya wahi ko mahrum ko malege rayitu mani kuliga gularno hadafa malege rayitu mani kuliga gularno hadafa miadu rama wes ppm nisba bay member nukum ya babune malega rayituna hame kari goti diken kamakun dana ei naslim tiaze ahorman nubuna me ingeto rajya terega radar hukami hunna rahun goti difa malega adi male nuwada hulumale sarhadun gocha apartment dinima kan ei naslim tiaze ke mi member unaka nengato naslim tiaze waki kura kare naslim tiaze ke malega rayituna malen apartment hilenudi malega sarhadun goti hilenudi adi everon kiyetta mare dukon ingato mare dukon rarrang hijura kuran damberon kitamme aida tengabati malega egen eka ko ahuremmi gochenude ingato ekamaku kobato nasdim tiazu kobato aharuna sari saharudin aniya ibrahim solihu ga sarukara ki ibrahim solihu mitibi siyasi leader naki migomuga insafer koten wonnama ahoramenna gotinudi ahoromen tochako bank of Mauritius guliga malega raytunga etaka binta feri etantanon rayituna libenvi e aida de kalibenvi e amdani nulibi e magan huraseli e bodu kusuge ingeto e jarimaga emi honna mache dawwa fula koduga dawwa kuram nama bes miado benge wakkan kurabi hunakan kodun kamyab libeni mani londa kurabi hunakan kodu takun kamyab libeni kodu taku gatibi kala ingato ebona kala kotu lagen tibi e kala pandiyaru naki e kalu ingato e kalu kotu lagen tibi kalu pandiyaru naki kalu fasa ya budu kafa rajya gamitibi kalu fasa wakkan ko londa kuri mi hunna bayadu hifuman emihun dahi wadi wefa edum bari wefa tibi bay e kotu takku miyadu ivigandani makunuge tilafatu ge insafu nuwata fasa hurmiha emme bargoda mihaya libe insafu dibehi rayitu nikamati mihaya miradega kotakun liburu insafe dakkan evves rayitakun hunnane nukume migamuga adul insafu gaim qur'ana kama bune muhammad rashid bunani emme fahunga ivali hukumaki kuri garaisaka kotun supreme kotun evali hukumaki dibehi rajyege sarvi daira minimum fatima evgen dia hukumeke hama e nasidu ganga nutobuni insafu ferhani
දෙෆොෆෙන්න තහුගීගෙන් හිංගා තහුගී විදාරතක ගායම කුරවි සුප්‍රීම කෝට් හමන්නේ එහෙන්කම බානම සුප්‍රීම කෝටුන් e hukume gota kuri tahuge gunuwe tahuge neti koffe dawwakama wima aharmen hulasa visnalima ingigendani supreme court muni hamanukume muassasa ko mudefe moti yamin wakkam kuriye yamin manilonda kuriye sabitan nuwe ehen kama wanyamu e masale ki tahuge idaratu masala kiveganto e nage hukum batil kuri supreme courtun kihina kun hai supreme courtun hukum batil kurani mi duniya ga mikahala kandattan hukum kura gotennu supreme court ga full bench fenuni e masala ge emme bodu masala ge emme bodu masala ei hama muassasa kunukume mipurani wakkam koffiye mani londa koffiye ko tahuki kanu koreo benkom balenje belun tabeseto balafakai hama supreme court ga hulasa bayanu goti tahuki widarata kun dawwa fulum ga kurin balenje belun tabesete kofakai ehem vejiamun hukum batila non koran jani duniya ge hen dandaras mika khandatta ka be gotun hukumi begandani supreme courtun hukume kurani alun masala tahuki kuran hukume kurani courtun masala batila kurani kenun court ge me mati court ge emme ma maqsadaki adul insaf gaim kurun adul insaf gaim nukureve mi ka kofwen hukumen hamanukume bay ko mi cancel kolla fi kiafa emi ha kirdu nyakan hada ena bandu kofinna kaalan hem bandu kofin kuda kohin nukume kirdu nyakan hada du kolli makai den kirduni ebuna kirduni hudukulage kirdu nyaka begen gos baluru jassa kaalage degen halalle yekkamaku kaalun terege degen halalle yekkamaku e hudukulage kirduni rayitore fenani hama kalu kaalage gota den huduwi tirigatibi etanugatibi gumbota wode etanuge mihoga fahatun gumbo hedigen ule bage bola e kaluta e kuraka me kurima fantak majigati begen kurima den huduwan mimbarakan emihun huduwa fatibi bo kiravies adi ehen gote kan huduwies ei huduwa fatibi gotaki namaves aharmen india out harka kuriya genden jehe aharmen indian military out kuranjehe ei gawmi masale ei gawmi wajibe aharumen divehi gawmiyatuga loebba kuluna jehigan aharumen bodbi divehi zuwanun nan aharumen ge gawm daskoddini waton nede gotaddama heo hitummi januden waton ge azuwanune kereshe adu kumbangaran ठीक है तो वतन ने दे गोतद्दमा हेहो हितुम्मी जानuden वतन के आजुवानुने केरेशे अदु कुमंगरा ये तो komme rayita quest dive rajege gomi kulune joshen dina loebe huri komme rayita quest miedu e joshu kan kunnam vi allah wakil koffa mi sarukara nune kebunan mi mdp ge coalition sarukaru ge leader una nune kebunan media fansa saharu dive rayitun tafadu gokota koffen aluwati kam dive rayitun minimum kurma dive rayitun ki america ge buna kalu slebunga tuga karuga faga chero jahafa netakamaku hame fada haratu ko tibi bay tafadu goikotun raitu mani aluvati kureifa divehi rajyege ganunta adi divehi rajyege ganunta getun divehi rajyege ganun hada madihun gabul kura bayna lagwami muahada da divehi rajye soekofaba UN ge human rights convention na mi ganunta kun aharumena libide eng haggutaken ei democracy ga haggutan ei evveluma hial fal kuruwe minimum kam. The right to assembly and the freedom of expression are being violated in the Maldives. We are not going to agree this violation of human rights in the Maldives. The international community should take notice of these dictators who are sitting and watching the torture of Maldivians like they have been tortured on the roads. Our democratic so-called leader, Kerafar Nasheed, he is sitting as the Speaker of the Citizens Majlis, and he is enjoying and clapping because his home minister is sending troops, pepper spray chemical agents to torture us and blind our eyes and nose with the pepper spray. This is the pepper spray democracy.
This is a police baton democracy. It is a shame that countries like America, countries like United Kingdom are giving solace to these dictator leaders. If America is a democratic nation, if India is a democratic nation, and if UK is a democratic nation, these countries should take notice of what is going on in the Maldives. If they send their reporter even, the reporters can observe every single day how the Maldivians are being run after. The police are running behind our Maldivian democratic activists like the dog is running behind sheep. The sheep are running to escape the dogs. Foxes. These democratic leaders are like dogs and foxes. And they are sending their dog and fox-minded police to torture our people. This is not democracy. So our ambassador, American ambassador to the Maldives and the UK ambassador to the Maldives should come and present in our city, small nation. You all call this Maldives the sunny side of life. You all call this Maldives the paradise on earth, but this is hell on earth for us. Our common public, you have to understand, last 2 decades, 3 decades, our Maldivians have been tortured, raped in the offices, governments and departments. There are no basic facilities in the Maldives. These foreigners have to visit these islands where there is no facility for even basic services like healthcare, security, education. It's not there. But a so-called leader who ruled the Maldives for 30 years called the golden 3 decades of his life, but that is not the golden 3 decades for the Maldivians. It is a shame. His golden 3 decades of corrupt ruling, of dictatorship, is represented by a steel phallus in the harbor, TJT harbor of the Maldives. That is his 3 decades leadership symbol. Ehembima miedu aharamen gawmu salame kuranjeni. Aharamen gawmu ga tibi huriha rayitung miedu ekiye kachaka nukunanje sababenga bowe ei hindituwa ngadani miedu avattari gawutang hivmattaka tafatu masakatta kuramun miedu hindituwa India ge sifang ebuna RSS ge leaderun ebabenuwe Lanka atwaluwala nama wes Lanka yaniya salame mataka China ehiterkan hodi Ania verikamun minju mataka Mauritius puni nuneke India ge hindituwa leader puni Mauritius nuneke Mauritius ki wes rajya kahada hama jazira gome India ge avattari gome India ge military benu etanu ge besadan emi humbuni nuneke Bangladesh ka miedu dani India ge ro agent masake kuramu India ge jasusu ge dani Bangladesh varivegane ebigamuga etaka jarimatan hingamu egamuge port takuga emihunga military base mataka masake kurman emihun sarkaran husheli nama wes Bangladesh ke bodu wazir Sheikh Hasina pidalui ho Modi ye kanu devere Bangladesh ke Modi ge military marcos da gaim kura kanu devene nama wes border yoti hulwala pe millionun ek crorun vyapar kuram vie nama wes aharame vyapar kurana me rangalu equerige gotuga rangalu avattele gotuga igato democracy lobby kura taragge lobby kura gome gotuga avattele nang ehiter kam for koddigen riti gotu gonnare namaves egamuge verikam vattalu mattaka egamuge rajitun taraggiyataka insafattaka deenataka kuramungenna masekke nattalu mattaka sirriyatuga egamuge etaka rajitun wagannaga mara e katila hetani ebuna jasusun in Bangladesh ke news to headline to ge wahaka Bangladesh ke teke leader nge gwani timammen gega rega nida howa in Bangladesh ke sifanga namuga uniform alagngas gege dorwatta lafa India ke jasusun mihonge ngos mara gellu wala hadakama dima miedu divehi rajye bes dimai fumoti inu rakkatari kan rajye ga gonnenge bontake gowwafi aharamenge miskitakan bodukamu gos kudakamu gos adi hatimu takabwes karama kada hadafi miyadu India ke sifa rajya ngerumun miyen
coalition sarkarum India yaku gulungam kurmun rajya kurimatiwan rakata rajya ge raituna midani fendamun mi duwa quest divehin nudake fada kantadake vima mi duwa harumen abejehe komme goten hada paves mi India hindutuwa sifange kibeng minjuwan ekan Qur'ane kurevene inshallah Allahu akbar komme ka sukurdos vitive miedu mi live cast medu kandala fa ehem farakum baddal muga ummiduga waki welanan aharun abadus duwa ki miyan aniyaber sarkarun ke mi aniyaber kamun divehi minju kurava adi divehi media fansas fasturas aharu ebihun gulanu kofava mi alwati kamun mi aluganuge alwati kamun divehi rayitunan aluganunan hada divehi rayitun mitibi hudumuhtar weringe faabga dula ebihunge faadurhan nikkuri jahanje hisabak aharumen nikamati kofatibi divehi rayitun minju kurun minivan kurun divehi rayitun barveri kurun bikan aharumen Qur'ane Allah ge wagi pura rahmataku bikan kamyab kurmataka miharkatu abadus masike kuram gandane ei garuna divehi raje ge garuna sasiya adi Islam ki emha adakataka ekota ya hilafu wane pade wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh walhamdulillah Islam